Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha mwicare. Mu izina rya Yesu Kristo. Kristo mwana w'Imana. Turaguhimbaza Kristo. Shimwe Mana. Turagushimiye papa mwiza. Uganze kandi duciye bugufi. Tugushimira Bwana sifiwe. Haleluya. Reka dukoma amashi menshi twiyegereza amacara cyane. Mucuranzi tumwiyegereza amacara tukoma amashi menshi cyane. Adutegurira umukunga. Abambaye ibirato birebire basubire hariya. Nitumara abambaye bigufi n'abayumbe bicaye mu ntebe mutambuke dutegurira igisirimba. Ndaza kubagarika. Sawa. Zani mitwaro yawe uimuharire wino usange Yesu zani mitwaro yawe Wino
tuvuge haleluya. Muhagarikize yahageze ariko cingenzi no kunezererwa Imana. Duheze icubahiro. Haleluya. Dusubire. Jikitas. Amen. Hari ikintu kiza kintangaza gikomeye. Umunsi tuzisanga mu ijuru dutaramanye n'abera. Kandi umuntu wese afite iryo banga kuko afite iyo mode passe yo kumenya neza ko tuzoja mu ijuru. Kandi umuntu wese arabizi neza kuko harikorera nuri mu bindi bitekerezo n'andi mafuti arabizi ko ari inyuma neza gucya Imana. Niyo mpamvu kenshi uzushika bamwe bagakota, abandi bakiyumvira ibindi, abandi bagatekereza ibindi, abandi bagafatisha igitaramo bakavumbura Imana. Nuko tutaratahura imbaraga y'Imana muri twe neza. Bwana sifiwe. Ariko ikintu kiza kimpumuriza kikanezeza nuko iza ntekereza umwami wa Yesu Kristo ko ari bugufi nanje, ko ari umubyeyi nzambwira ngo papa ndakoshe, reba uko bigenze, nihanganira nsubire mu kibanza nezererwa Imana. Ariko bandi agacukara zimwe. Haleluya. None turasura tunosheho twegana uyu mwanya tugira wa repetition n'indirimbo, ariko mbatangariza amakuru amwe tugira igitaramo hano kiza gifata. Amen. Haranduza ugera ugakuya ugakubita kumva birasa n'ibiremereye, ariko numvise no podium nongera ndayikunda. Mureke mbabwire ikindi kintu kimwe nindangiza tunezerwe. Amen. Amen. Nayishuriwe umwuka w'imbaraga z'abadayimoni zazituma abantu batumva Imana. Numwuka uba muri nje nawe, numwuka uba mu muntu, ntabwo ari umwuka w'umuyaga nk'uyu hayuhana. Numwuka uzuva mu muntu, umuntu agategura akavuga ngo bisange bikunde, tegerezwa kuburizamo amateraniro bisange bikunde. Ndaneshejwe, baranezerewe.
ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha mwicare. Mu izina rya Yesu Kristo. Kristo mwana w'Imana. Turaguhimbaza Kristo. Shimwe Mana. Jobre le fari de vera. Turagushimiye papa mwiza. Moza la bre le fari Uganze de kandi tande la ride janas. duciye bugufi. Tugushimira bugufi niyegereza buri wese abo twazanye cyane cyane buvuye mu Kanyosha bari kumwe na pasiteri wacu waje ari kumwe natwe duciye bugufi cyane turabashimiye Imana ibaho umugisha kandi mutuba hafi kenshi muzukuri turabashimira kenshi cyane Imana ibaho umugisha kandi muzohore mutyo. Hanyuma namwe mwese ndabiyegereje abakuru abato abakozi b'Imana duciye bugufi kuvuga ijambo ry'Imana imbere yanyu. Imana ibaho umugisha ko mwaje kugira ngo mwashe kumva ico Imana bategura na mugoroba. Imana ibagire neza cyane. Mana mu izina ryawe Yesu turagushima ko uri hano no mugoroba w'uyu munsi. Turagushima kuko waduteguriye umugabane uruti yindi ari wo ku imbere y'amaso yawe tuvuga ijambo ryawe twizihiza umunsi mukuru twacunguriweho, umunsi mukuru twababariweho, umunsi mukuru twejejweho imyanda yose y'ibyaha, umunsi mukuru twahindutse abakiranutsi tubiheshejwe no gucungurwa kwawe maze natwe tukabyizera tukizera ko wapfuye uzira twebwe, tukizera ko wazutse ubu ngubu wicaye mu ijuru mu bwami bwawe. Uyu mugoroba duciye bugufi turi imbere yawe turifuza ko tuba umuyoboro wawe ukatubera umuyobozi ukatubera umwungeri ukabasha kudukoresha ubutwari kuko ijambo ryawe si nyantege nke, ijambo ryawe ni inyembaraga, ijambo ryawe rifite ubushobozi bwo kubasha gukiza umutima wari uremerewe rikongera kandi rikawuhereza kururuka rikawuhereza koroherwa rikawuhereza ibyiringiro bizima rikawuhereza imbaraga sha. Uyu mugorobane natwe dushoboze dukoreshwe nawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Turashaka kurambura Bibiliya zacu tugasoma ijambo ry'Imana. Koresha umwanya utari muremure cyane ariko kandi shaka tubana mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma igice ni ca 2 umurongo wa 17 turageza kuri 29. Abaroma 2:17 umurongo wa 29. Niba twahagaze turashobora gusoma. Haravuze ngo ubwo witwa umuyuda ukiringira amategeko ukirata Imana ukamenya ibyo ishaka ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umuco w'abari mu mwijima n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana kuko mu mategeko ufite icitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Ndashaka kumwumva cyane kubera ko sindi wasubiremo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha ko uhana kwiba nawe ukiba, ko uvuga ngo ntugasambane nawe usambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayishisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu kuko zanditswe. Ni koko gukebwa kugira ico kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe niyitondera ibyategetswe n'amategeko, kudakebwa kwe ndikuzamuhanirizwa no gukebwa. Kandi utakebwe umubiri niyitondera amategeko, ntazagusindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uko umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana
amen. Imigani 5:21. Yo, haleluya. 5:21 haravuze ngo kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. Amen. Bwana sifiwe. Imana yashize ku mutima reno jambo tubasha kuganira. Narihaye umutwe uvuga ngo kuba imbata yo gukiranukira Imana. Amen. Kuba imbata yo gukiranukira Imana. Sinirengagije kuko turi kuri Pasaka, ariko natekereje kuri Pasaka kandi mfite amagambo menshi navuga kuri uno munsi. Menshi. Cyane nariko numva nafashijwe na Yesaya 53 aho havuga ibyo Yesu yazize. Amen. Yesu abantu bavuga ko yapfuye, ariko kenshi ntabwo duha agaciro icyo yapfiriye. Ntabwo duha agaciro icyatumye apfa. Tuvuga gusa gupfa kwiwe, kandi wanashaka tukanabivuga n'ibyo yapfiriye tukabivuga mu magambo, ariko twinjiye ibwina bw'ijambo nyakuri bw'icyo Yesu Kristo yazize. Ntabwo tukinonosora, ntabwo tucibuka, niyo tunacibutse ntabwo tugiha agaciro, kuko kuvuga ko Yesu Kristo yapfuye, ko uza guterana uno munsi wa Pasaka tukaza tukiziza abantu bangana gutya bateranye hano, abandi bateranye ahandi, abandi bateranye ahandi, hari igihe twibagirwa tukabifata nk'umuhango wa Gikristo, nk'umugenzo w'abakristo bagomba gukora. Kandi koko nibyo, kuko yaravuze ngo ntimukabyibagirwe, uyu munsi muzahore muwiziza ubuzima bwanyu bwose kuzageza iteka ryose. Ariko kandi si umuhango, ntibigomba kuba umuhango, kuko Yesu icyo yakoze ntabwo ari ikirori, ntabwo ari umunsi férieux, ntabwo ari jour férieux, oya, ahubwo icyo yakoze igikorwa cyo gucungura ni ikintu twebwe tugomba kuzirikana, tukagifata nk'ubuzima, apana nk'umunsi wo kwizihiza, ahubwo ni ahantu twaherewe ubuzima tugomba kugenderamwo ubuzima bwacu bwose, mu migendere y'ubuzima bwacu bwose. Ni ahantu twaherewe, ni ahantu twahindukiye, ni ahantu twabaye ibyaremwe bisha, ni ahantu twaherewe indi identite. Tugomba kugendera muri iyo identite nshasha twahawe biciye mu gucungurwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzamura Imana bigadumana icubahiro. Bwana sifiwe. Yasize ibyaha byacu, yasize ibicumuro byacu, ngo baramubonaga bakabona ngo ntafite n'ishusho yo kwifuzwa. Bwana sifiwe. Kwari kugira ngo twebwe abadafite ishusho yo kwifuzwa, abadafite icyo bocibwa, twemerwe natwe twinjire tube abana b'Imana, tuzaraganwe na Yesu Kristo, umurago utabasha kubora. Nasomye ishusho ngo yari afite igihe yari agiye kubambwa, ngo yari afite igisuzuguriro cyose, kwari kugira ngo basuzuguritse niba mwizera bazohabwa icubahiro. Barasifiwe. Ngo ntabwo yari wo kwifuzwa, kwari kugira ngo babandi bataheshwa agaciro, babandi batarabo kwifuzwa, niba mwizera bakizera ko yapfuye akazuka, bazabe abagaciro. Haleluya. Ariko Yesu Kristo umurimo yarawusoje, kandi wari umurimo wo kutubabarira, wo kutwezaho ibyaha. Ariko kandi dufite umukoro, hari icyo adusaba, hari devoir dufite imbere yiwe. Hari ibintu natekereje nk'abingahe, izo ntabwo ndibuze kubitindaho, ndavuga kimwe gusa muri ibyo. Natekereje izo tugomba kwitura Yesu Kristo ko yaducunguye. Niki tugomba kumwitura ko yaducunguye? Yaraducunguye bien sûr, umurimo yarawusoje, ariko twebweho tugomba kumwitura iki ko yaducunguye. Haleluya. Yo, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ko yaducunguye tugomba kumwitura iki? Ko yaducunguye tugomba kumwitura iki? Bwana sifiwe. Ushize nageze ahantu sanga bababwiriza, mushike mbona abantu bari ku matelefone. Mana we, je ntangara iyo mbonye abantu bari ku matelefone, abantu bababwiriza. Naratangaye kuko jewe dimanche ku telefone kwikoresha biza bingora. None namwe nimuve ku matelefone mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Tugomba kwitura
gutura Yesu Kristo hari ishimwe tugomba kumutura, hari igitambo tugomba kumuhereza, hari icyo atusaba ko, hari icyo dusaba ko dukora. Nimba yarasoje umurimo we, hari icyo natwe dutegerezwa gukora nk'ituro, nk'ishimwe, nk'igitambo tugomba kumuhereza kuko yaraducunguye bien sûr. Ariko hari ikintu dukora mu buzima bwacu kigasubiza Yesu Kristo ku musaraba. Hari imirimo dukora igatuma Yesu Kristo yumva bwa bubabare yariko yumva wa munsi ku musaraba, acumitwa icumu mu rubavu, wa munsi ku musaraba ariko yambikwa ikamba ry'amahwa, wa munsi ku musaraba ko amucira amacandwe agacigwa nawe yaremye. Hari ibintu dukora bikamusubiza ku musaraba, bikamwumvisa bwa bubabare, akavuga ngo ndore babane nacumitiwe, ndore babane nasize, ndore banambikiwe ikamba ry'amahwa, ndore babane nasuzuguriwe, ndore kandi basuye kandi mu myanda, narabesheje n'abazaniye agakiza barakemera barakizera, ariko ndore kandi basubiye mu myanda, basubiye mu ivu, basubiye mu byondo, basubiye mu bucafu. Bwana asifiwe. Muri ibyo harimo kumwitura imirimo yo gukiranuka, harimo kwitwararika iby'ubwami bw'Imana, harimo kudakerensa, kudatesha agaciro umusaraba wa Yesu Kristo. Haleluya. Niyo haha twasomye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ari nayo teme mfite uyu munsi, kuba imbata yo gukiranukira Imana. Impamvu nakoresheje ijambo ubata nuko hari abantu bari imbata, hari abantu b'imbata z'ibindi bintu. Impamvu kandi navuze ko tugomba kuba imbata zo gukiranukira Imana, hari abantu babaye imbata zo gukiranukira abantu. Hari abantu babaye imbata zo gukiranukira abantu, bashaka uburyo bwose biyeza, bashaka uburyo bwose baba beza imbere y'amaso y'abantu. Ariko ntabwo duhamagarirwa kuba beza imbere y'amaso y'abantu, duhamagarirwa kuba beza cyane cyane byambere imbere y'amaso y'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Duhamagarirwa kwiyeza, gutungana, kuba kiranutsi, kuba no gukiranuka ko mu mutima, iyi ndani bwina, gukiranuka ko mu mutima, gukiranuka ko mu mutima. Ariko turimo tuguherezane, turimo tugutura Yesu Kristo, apana abantu babaye imbata zo gukiranukira abandi, abantu babaye imbata zo gukiranukira abantu. Cyo gituma hari udakora ku mugaragaro ariko aje kubikora mu ibanga. Kubera iki? Wibaza kuko ku mugaragaro ariho uherega ibihembo zo gukiranuka kwawe, ariko mu ibanga ni uherega ibihembo zo gukiranuka kwawe. Bwana asifiwe. Ntabwo duhembe gukiranukira ku mugaragaro, duhembegwa na sabini na bwa buzima bwacu, ya myitwarariko yacu yo mu ibanga, bwa buzima bwo mu ibanga nibwo Imana irangiza ikavuga ko uriya no mukiranutsi waje. Tuzamura Imana bwazo Imana icubahiro. Haleluya! Asifiwe. Tugomba kubatwa no gukiranukira Imana. Gukiranukira Imana. Gukiranukira Imana, apana kubatwa n'amazina abantu batwita. Abantu batwita abakiranutsi, batwisa abakiranutsi, tuja narwo ubuzima bwacu turibagirwa. Twebwe kuko hari Imana itubona, hari ijisho ry'Imana ridukurikira no mu buzima bw'ibanga. Uri wenyine, ari nta muntu muri kumwe, uri wenyine iriya, ugomba gukiranuka. Kandi si mu magambo, si mu bikorwa, ariko ugomba gukiranuka no mu mutima wawe, no mu bitekerezo byawe. Bwana asifiwe. Twigisha abantu gukiranuka mu magambo, tukabigisha kwirinda gutukana, tukabigisha kwirinda kubesha, ariko ntabwo dutinda ku kwigisha abantu gukiranuka mu mutima. Ntabwo tubigisha kureka uburyarya iri indani mu mutima, no mu gihe atavuze ijambo ribi ariko yatekereje nabi. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngo nzafata amategeko, nzayakura mu mpapuro, nzayakura mu bitabo, nzayandika mu mitima yabo. Iyo wishe itegeko, ntabwo wishe itegeko ryo ku mpapuro, wishe itegeko ryanditswe mu mutima wawe riguhamiriza ko kiriya kintu wakoze atari cyiza. No mu gihe batakubonye, no mu gihe nta jisho ry'umuntu ryakubonye, Imana ibiri mu kubona. Muzi gitangaje natangaye bishurirwa reno jambo. Nasanze kubera ko batwita abakiranutsi, uzamuja nago ukama wibagirwa ko ubuzima bwawe bwo mu ibanga utegereza kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Ukamuja nago kubera ko bazakwita izina runaka, uye ni ukuri kose ntabwo Imana izaduhembera amazina. Hari abantu bishe gukiranuka kwabo mu mazina biswe.
bakwise umunyamasengesho ariko gusenga kwawe ni hano ku gatuti. Gusenga kwawe ni muri groupe. Ntabwo uri umunyamasengesho kubera kuko ubarizwa mu itsinda ry'abayumbe. Ntabwo uri umunyamasengesho kubera kuko ubarizwa mu itsinda ry'abakorari runaka basenga. Oya ye ntabwo ariko bisigura. Uri umunyamasengesho kubera kuko usenga. Amen. Ntabwo uri umukiranusi kubera kuko uba mu ishengero. Uri umukristo mu ishengero. Ntabwo uri umupastori mwiza kubera kuko utaratukana, kubera ko utaragambana. Uri umupastori mwiza mu mutima. Iriya ari nta muntu waho kubona, waho utekereza abandi bantu kubatekereza neza. Uri umukristo mwiza waho utekereza abandi bantu kubatekereza neza, udafite ubugome n'ubujyajya mu mutima wawe. Nico kikugira umukristo, apana kubarizwa mu ishengero. So kubera kubarizwa mu ishengero ngo ni wowe witwa umukiranusi. Oya ye, witwa umukiranusi kubera kuko ukiranukira Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Utanga leo nyakira. Tazama Imana igaturisha. Abari babandi Yesu ababwira ngo nimuve imbere. Bamubwira ngo twahamishe mu izina ryawe. Twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Twavuze Kristo, twamamaje ubutumwa bwiza, twaririmbye mu izina ryawe, twakije abarwayi mu izina ryawe. Azabwira ngo nimumve imbere, ntabwo mbazi, sinigeze kubamenya. Ntabwo tubago gukiranuka kubw'imirimo dukora hano hanze. Oya, tubago gukiranuka kubera ko twakiriye Yesu Kristo umutima. Muri ibyo aravuga ngo aravuga ngo ubuzima bwanje bwahindutse ukundi ngo Yesu yangezemo. Ubuzima bwacu budahinduka. Twizera Yesu Kristo mu majambo, tuzi kumuvuga we. Uzi ko no groupe twigisha abana ngo kubwiriza, ngo mwezi nawe ngo abwirize ngo bagume bige. Yewe we, bazabiga kubwiriza. Ntibazabiga kubwiriza. Hoya isuku bazabiga kubwiriza. Kubwiriza bazabyiga kwanza kubanza kwakira imbaraga z'umwuka ziguhindura, warangiza guhinduka, wahindutse nti wowe urizo uvuga. Ubuzima bwawe kwanza burahindura. Ntibazo bigisha abantu oya ye ntibazo imbaraga z'umuka yo zagufashe zirakwigisha ziragutoza. Twigisha abantu kuvuga neza, kuvuga amagambo meza, ariko ubuzima bwabo iri indani iri aratinya kukubwira, ariko nukuri ko si yagutekereje nabi. Kuko Yesu yaravuze ngo barababwiye ngo umuntu niyica ngo umuntu ngo nisha mugenzi we ngo agere gute, ngo umuntu ngo yaravuze ngo ntimukice. Mose yarabwiye ngo ntimukice, ngo ariko je wenda babwira ko ngo umuntu ngo wanga mwene se umutekereza gusa nabi ngo bayamaze kumwisha. Abari umwishanye umutekereza nabi. Arababwira ngo barabwiye ngo ntimugasambana, ariko ndababwira ngo jewe ngo uwifuza wese ngo amaze gusambana. Bisigura kuko rero Yesu Kristo arimo avuga gukiranuka mu mutima, apana gukiranuka muri act. Urashaka utisha, nta muntu urica, nta muntu urasambanya, ariko ubuzima bwawe bwuzuye kwifuza, ubuzima bwawe bwuzuye urwango, bwuzuye ishari. Uri umwishanyi, uri umusambanyi, ugomba kwihana cyo kumwe n'uwisha. Imana igomwisha papa. Abantu bakishira gukiranuka mu ma relation. Kubera ko ndi inshuti ya Fefe azwi nk'umukozi w'Imana, tukagendana bakamagira ngo none naje ndi umukristo. Ubuzima bwawe turabuzi, nimba tutanabuzi Imana irabuzi, kandi Imana izakujija muri mwembi babiri, ari nta muntu n'umwe uhari. Umuhamya ni umutima wawe n'Imana ikubona n'umwuka wera kugenzura. Abo nibo bahamya gukiranuka kwawe cyangwa gukiranirwa kwawe, nibo bazogushinja imbere y'Imana. Tukwita amazina tukwita izina utari byo. Cyakabiri Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hari abantu mugende mwambura ayo mazina, mwambura amazina muri societe babise gukiranuka mutambaye. Mugende muyambure, ugende ukiranura ubuzima bwawe, ntuje nago ntibakujebereze. Uzoshaba bagusingiza, uzoshaba bakwita umukozi w'Imana mwiza, uzoshaba bakwita umuyumbe, uzoshaba bakwita umwana, uzoshaba bakwita umukobwa ukiranuka, uzoshaba gutya utokombere. Kiranura ubuzima bwawe bwo mwibanga, ubanze rekane n'ibishuko bya hano hanze. Cyakabiri, hari abantu biswa amazina mabi yo gukiranirwa, hari abantu biswa amazina mabi yo kubanyabyaha ngo barangize nabo baja nago babimbata yabyo, kandi bazi neza ko umutima yabo ari ntacu umutima wabo barega. Ndagira ngo mabwire ko Yesu Kristo Bwana sifiwe. Hari abantu babaswe no gukiranirwa kwabo ko muri kahisi, ko muri pasi. Yaratukanye, twamubonye umunsi umwe yatukana nyanaka, usanga uwo munsi yatukanye rero umunsi yihanye. Urashaka kumushinja ibyaho nkande.
uri nkandi umushinja ibyaha. Wosanga uwo munsi yasambanye ari umunsi yihanye. Ni gute umwita umusambanyi kandi Yesu Kristo amureba nk'icyaremwe gisha yarababariwe? Wosanga uwo munsi yisha ari umunsi yihanye. Ni gute ukimwita umwicanyi kandi yarababariwe? Kubera iki? Kubera ko abantu batwita amazina y'ibyo bazi hano hanze, ariko amazina yacu Imana itwita, Imana ikurebye mu ibanga ikwita irindi zina riruta ibyo abantu bakwita, ikwita irindi zina, ikwita irindi zina. Biri jambo ry'Imana rirambwira mu rwandiko Paulanike Abakorinto rwa mbere ibice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari cyaremwe gisha ibyakera biba byarashize, biba byaribagiranye ngo kandi byose biba byamaze guhinduka bisha. Ntabwo tugomba kubatwa n'amazina yo muri pasi, ntabwo tugomba kubatwa n'amazina yo muri kahise. Uracagana n'ugwijiji, uracagana n'ugwijiji rw'icaha runaka, uracagana n'ugwijiji rw'amagambo wavuze wihanye. Niba ufite ubuzima bwahindutse, bwahindukiye, bwavuye mu caha, nukuri kose uricaremwe gisha ugenda ushira amanga, ubwami bwo mu ijuru n'umurage wawe. Warasifiwe. Ntitwavuga Pasaka hatarimo guhinduka, ntitwavuga Pasaka yaje kugira ngo basha kuduhindura, idukiza urupfu rw'iteka, kandi urwo rupfu ruzangwa n'icaha, kandi ico caha si kigaragara hano ku mubiri, ariko n'icaha cyo mu mutima, iri indani mu mutima. Kuko umuntu n'umunyabyaha no mu gihe ataragira ico akora, iyo atarakira Yesu Kristo umuntu aba ari umunyabyaha. Kandi nico gituma umuntu ari umukiranutse n'umugeri ntacyo yakoze mu gihe yizereye Yesu Kristo. Tuzamuri Imana bwa Imana ishibahiro. Ukiranuka turi kubimbata amazina abantu batwita. Oya turi umunyabyaha kubera kahise, nta nubwo uri umukiranutse kubera izo bakwita. Oya kubera ko bakubona hanze. Oya uri umukiranutse w'Imana kubera ko ukiranuka mu mutima wawe. Izuzuye umutima bisesekara ku munwa. Wanasifiwe. Niba uze gukiranuka mu mutima wawe nta kabuza bizosesekara ku munwa. Kandi niba uze uca uko bigenda kose, turabizi uko bigenda kose hari ikizo gufata, hari ikizo ganza ikindi. Wanasifiwe. Yesu Kristo yaje afira ibyaha byacu, ariko mureke twihane kubera koko Imana iratubona no mu gihe nta muntu n'umwe utubona. Wanasifiwe. Imana iratuze no mu gihe iriya ubuzima bwacu bw'ibanga twibwira ko turi twenyine nta muntu tubona, ico gihe naca Imana ibiri mutubona. Wanasifiwe. Ni twebwe yaje gupfira. Umutima wawe ugatekereza neza. Iyo utekereje uzo wibara nk'umwana uzaraganwa na Yesu Kristo ubwami bw'Imana. Iyo witekereje neza uzobona ko ubwami bw'Imana ari ubwawe. Iyo witekereje umutima, oya uretse abantu ko bakwita, uretse ko abantu bagufata hano hanze. Iyo witekereje umutima wawe, iyo ufukamye mu cyumba cyawe uri wenyine, wishaye mutari kumwe n'umugore, mutari kumwe n'umugabo, mutari kumwe n'inshuti yawe, mutari kumwe n'abana muvukana, uri wenyine umutima, iyo witekereje uzo witekereza ukumvura umukiranutsi w'Imana ari ntacyo umutima wagushinja. Nico kibazo ngo sigiye ijambo ry'Imana ribaganze. Tongera ijambo ry'Imana amashimwe.